Hey mga paps, ari kami subong sa SM. It's actually the birthday of my boss, si Ma'am Carla. Happy birthday, Ma'am Carla. I'm sure kalabanan sa aton nagalibog ang ulo kung ano ang ihatag tanga gift sa mga boss no. Kaya usually mga boss, they have everything. So isa mabudlay sila tagaan sang gift. So naisipan ko, I have the perfect gift for Ma'am Carla because she always wants to improve herself. So mabakala ko sang mga books about leadership. So hopefully may makita ko karon sa National Bookstore nga nami nga book para kay Ma'am Carla, kay gift ko sa iya nga 50th birthday. Okay, so sige, masulod na kami ni Ilonggo ma'am sa National Bookstore to find that perfect book. Alright, so palibog kami subong kung anong namin nga gift mo, ali mga John Maxwell books. Okay, so amo ni mga nami nga libro with regards to leadership. Okay, so I think nakita ko ng perfect nga gift, Aryo. Na John Maxwell man siya. Leadership Promises for Everyday Daily Devotional. Damo gining trip ni Ma'am Carla. Right. So ginapag-gift wrap na lang namon di ang gift namon. Ah. Tingin siya alala mo bakal ka sang retaso? That's why I told you to buy a bag. Hindi na lala. Putos na kami, gift wrap na kami. Ano ng gift ni Ma'am Carla, oh. Alright, no? Atong libro kagina. Hopefully manamian siya. Kaya kung hindi siya manamian, kwaong ko balik eh. O basa. So we're off to the birthday lunch. Okay, kanta ta. Happy birthday to you. Oh, not. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Okay, wish. Wish na ko. Hindi lang na. With the spoon mo. Alright. Okay. Okay. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday. Sound ka? Hindi na. Sound lang na ma'am siya. Thank. Okay ma'am, happy birthday. Namin siya ma'am.